Yang tidak lainnya nih yang di Khwlainaikha nih. Khwlainaikha. Jadi ini paisa na sabi ko. Field visit Kairwnai. Orang kasih sini yang bisin hoy tu kasih plant tongo. Orang 75 family, 75 family sing rubber kena bagi sing try kai tongo. Tini sini yang bisin staff te ang sing orang Khwlainaikha. Orang belai ke jaga ham, dan dah ketong jaga. Orang sing tak lagi bosoro. Sini kasih scheme tongo. 1000 hektar na. 1250 हेक्टर जों राबार गायनाय अबचिनि एक्शन प्लान दङ 2021 जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट থেকে आबो जों जा Khwlainaikha जा Khwlainaikha रो पाछे गाट बिशमगंज एरिया जों अ मास बिसिङावनो जों चेष्टा खालामनाय रो कैसा इनॉग्रेशन जों खालामनाय जोंनि टीआरपीसी डिपार्टमेन्ट होते जोंनि बेनिफिशियारिज जों मानखा Beriago Patta, Patta was in Kairwnai. So Nukhung project bro 1.75 acre Jaga tongo. So tam Jaga abano thik lagi. So mas bisingono. So beneficiary selection Kairwnai. Gaceng tiar pisu itu oro rubber bagan Kairwnai. Hambai. Khwlainaikha. Khwlainaikha oro pace gat Bishramganj area. So mas bisingono. So chesta khaina oro kaisa inauguration. So Khwlainaikha. Ini TRPC department hoite. Ini beneficiaries yang manka. Teo Beriago Patta, Patta was in Khwlainaikha. So Nukhung project bro 1.75 acre Jaga tongo. So tam Jaga abano thik lagi. So mas bisingono. So beneficiary selection Khwlainaikha. Gaceng TRPC hoite oro rubber bagan Kairwnai. Hambai.